Partia në pushtet VMRO-DPMN kur ishte në opozit doli me mbështetje maksimale për lidhjen e sindikatave të Maqedonisë për rritjen e pagave. Ветувањата мора еден ден да ги реализираат, тој ден не да доаѓа туку е поминат, нема бегање од тоа. Нивна е одговорноста, тие се продуценти на кризи, не можат да се справат со кризите, затоа ќе им се случува ова што ќе им се случува. И го превзедовме тој ризик, свесни дека можеби ова наше доаѓање тука ќе го протолкуваат како политизирање на вашиот настан, што апсолутно го демантираме, бидејќи ние сме представници на народот. Mbështetje vinte edhe nga selia e partisë. Atëherë akuzonin partinë atëhershme në pushtet LSDM se ka refuzuar amendamentin e LSM-s për paga më të larta. ВМРО-ДПМН нема да запре тука и повторно пратеничката група комисиски ќе поднесе амандман за да може сите вработени во јавниот сектор да добијат по 2806 денари зголемување на платата. Por tani kur janë në pushtet, VMRO-DPMN është në luftë të hapur për shkarkimin e kryetarit të LSM-s Slobodan Trendafilov dhe besueshmërinë e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Сојузот на синдикатите на Македонија веќе нема кредибилитет. СДС потврдија дека го координираат синдикатот. Слободан Трендафилов е лице кое и должи на СДС за незаконското поставување на позицијата председател на ССМ. Слободан Трендафилов подолг период не ги одразува идеите и потребите на работниците, туку на СДС. Me sulme së paku një herë në javë del edhe ish kryetari i LSM-s, Zhif Komitevski, kërkon t'i kthehet koltuku i kryetarit, që ishte i rezervuar në kohën e ish kryeministrit Nikola Gruevski, kërkon që qeveria të mos negociojë me LSM-n. Доставивме ние барања, ги доставивме доказите во кои јасно се потврдува дека господинот Трендафилов не е легитимен председател. Sulmet ndaj Trendafilovit janë të drejtë për drejta edhe nga kolegët prej Konfederatës së Sindikatave të Lira. Sot me sulm doli edhe personalisht kryeministri Mickoski. Trendafilov paralajmëroi protesta dhe akuzoi se VMRO-DPMN dëshiron të shkel punëtorët. Јас лично како Слободан Трендафилов не знаев дека сум толку јак да обединам цела опозиција, да застане позади мене, да поддржи зголемување на платите на работниците, а од друга страна партијата на власт да се плаши од еден човек на кој планира да му скине главата. Deri në fund të muajit duhet të parashtrohet konkluzion për pagën minimale, e cila me shumë gjasa nga marsi do të rritet për 1.800 denar dhe do të jetë 24.400 denar e jo 500 euro, siç kërkon sindikata. Qeveria tashmë u prononcua se nuk pranon subvencionim të kontributeve që paga minimale të rritet në 500 euro.